nari umunyabya naragenze ndaruha kandi ndababara iyo nebotse ryagoga ububasha bwo kuboka nkagira amahoro nkama ndirimba indirimbo zo kuva mu byaha mu gihe nari umunyabya naragenze ndaruha kandi ndatunura iyo nebotse ryagoga ububasha bwo kuboka nkagira amahoro ndirimba indirimbo zo kujabuka mu gihe nari umunyabya naragenze ndacoka kandi ndatunura iyo ndebotse ryagoga uyu munsi mfise ububasha bwo kuba nkagira amahoro menshi zo kuva mu byaha dawa twese uvyagiye mu ijuru izina ryawe ryeranda nirini nazo rwose mu buzima bwacu turagukengurukiye cyane kuri uyu mwuka w'abazima dufise twebwe ubwoko bwawe turagushimiye cyane n'imitima yacu yose n'amagara yacu yose n'ubwenge bwacu bwose tugukengurukiye kuko uri Imana igira neza byose uri Imana itabara uri Imana ibohora uri Imana neturuye kandi uri umurengezi ndetse uri n'umutabazi ku buzima bwacu ndaguhaye icyubahiro cyane kuri uyu munsi udasanzwe w'amajana 254 waduhaye kubaho twebwe ubwoko bwawe ntabwo nkekereza ko uyu munsi uhuye n'ubuhamya uza kubakira ubuzima bwacu mukama intege nke zacu ntizidutandukanye n'uyu munsi w'amajana 253 mukama amagara make yacu natume tubabarira muri uyu munsi wo kuwa gatatu igenekerezo rya 10 ukwezi kwa 9 2025 mukama umwasi ntacicobo ntacicanza umwasi ntatwimbira uruhafu mu kuduteza impanuka mu kuduteza ugwiba mu kuduteza ibisuzugurwa bishingiye ku byaha dukora maraso ya Yesu Kristo ndayambaje ngo atugire ku bubasha kandi adutandukanye n'ububasha bw'abagome ububasha bwinshi maraso ya Kristo ndayambaje kugira ngo inema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose urukundo rw'Imana rutwuzure rudusage ruduhembure kandi ruduteturure mutima w'Imana mwigisha w'ijambo ry'Imana kazi twasobanukiwe ko mu kwitwa umwigisha w'ijambo ry'Imana ni kuba umuranzi uwo mugeni wa Kristo ni kuba umuranzi aduhuza na Kristo ngwino ukora icyo wagenewe gukora ngwino udutandukanye n'ubundi buranzi bwose uduhuze n'ikiri ku mutima w'Imana duhezagirwe ubwoko bw'Imana dutabaga ubwoko bw'Imana urakoze urakaza neza kandi Kristo nagwire mu buzima bwacu nawe ugomere mu mitima yacu kugira ngo dushobore kubaho nk'uko Imana ibishaka duha amahoro y'umutima dutandukanye n'ibisuzuguro duha ubwenge n'ubwitonzi turotora indoto tugira inama yegeranya imitima yacu yari yarasanzaye
uje muri zamagwaye yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo, uboshe abohoke kubw'amaraso ya Kristo, uwutunuye agira agahimbare, ashira intuntu, agira amahoro, uwaburiraniwe uyu mwanya umuha umuco wo kubahimbaho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mandirima interembo zo kujabuka. Kinige cyacu cyo guhabwa indirimbo zo kujabuka. Mbaye ikaze muri uyu mwanya mwiza uri hagati ya saa sita na saa cyenda. Imana nke n'amahoro ibishimiye rwose, ibanezereze, ibarinde kubabara kandi bagurire imbibi. Umwanya w'ibibazo n'indoto. Umukristo yavuze ngo yemwe ni amahoro yemwe. Nimero yanyu nayihawe n'umuadimi wo muri groupe Komera Kristo ni muzima. Rero nukuri ndabasaba musengere, fise umutwaro ndemereye. Ndi umudamu ngwaye infection yarase gukira narivuje garase. Ubundi infection irase traitement psychologique, ikagira na traitement médical, ikagira na traitement stratégique, ikagira rero na traitement spirituel. Urumva ama traitement yose uko arane muje gusubiza inyuma gatoyi munyumvirize ko nawe yasubira mutayumvirije n'ubundi nabanda kuruhishije ubusanga twara n'umwanya wose uko arane iyo sarakenewe kubera iki je kimwe buriya umuntu nawe yopfa muragirane ariyo intandaro ari ukugwara ari accident ari kurogwa ari kugirane burya buri kintu kimwe cyose kiza n'urupfu kigiraho gikomoka. Infection bugira mu biprovoka urupfu. Ubwa mbere infection iriacha urugo. Kuki umugore afise infection abafise umwumira. Icya kabiri ntabafise amahoro. Ubwoko bwose bwa infection ufise n'ubufise amahoro. Iyo ari umugabo hoho nibara ko bugira imibabaro y'umugabo mu ngwara z'ibihimba by'irondoka zirababaza cyane ugeranije n'iz'abagore. Mugabo rero nawe yo umugore kamvuga umugore kuko urumva no mudamu kandi nabivuge kuko naje byambayeko nafise amahoro. Hari igihe kandi kuko hariho nibyo nasomye, hari igihe ubufise infection igutuma uguma wiyagaza. Iyo infection irakumenesha ibanga, hamwe uba mu bantu bakona umenga uri umunyabwoba ukaba mu bantu bakabona umenga ukabiri nuguta ukaba nta mahoro ubufise kuko bagutegeye hano habi. Icya kabiri mugore afise infection agira umwumira. Icya gatatu umugore afise infection arigatinya kwabikwa. Icya kane umugore afise infection ntagira plaisir sexuel. Mugari yindi infection nayo igutuma kugumushaka kwabikwa. Kandi urumva nayo n'urupfu kubera iki arigiye gutuma gushaka kwabigwa buryo umugore arashakishwa kwabigwa. Burya nivya namuvuga ngo ntibakwiye kumera nk'ibiti uko Imana yabiremye ubundi umugore arashakishwa kuko intege zingwe nkeyi ziri mu bishijwe. So kwagushaka umugore ko mugabo niko kwabwirizwa gushitura intege nke z'umugore kuko ntiziri ku maso ntiziri kubyabona ziri kubyo yumva Hajya umugore wa mbere uzomenya yuko afite umwuka mu busambanyi ni umugore azobona umugabo abone image y'igitsina cyo aboneye iki wafise umuvumo w'ubusambanyi. Bundi umugore kubera ataka kubera uko umukoze ko uko umuganiriza akakumva mu matwi bizana amarangamutima yiwe, so arabishakishwa. Mugabo hariho infection nayo ibigushakisha. Rero ishaka kubigushakisha umugabo atari muri muti yo kwabira umva cyo bigenda gute. Kandi iyo infection umaze kuyigwara burya ni gake woronka umugabo akubumba. Abari wa mugore ashobora kuvana n'umugabo unundagana kandi iyo infection keshi kukacagira strategy zo kugene yikuramwe uwo mwumira. Iyo infection keshi niyumisha kuko burya naho ukubomba ko umugore ukoroha ko umugore burya navyo birava muri psychology birava mu bwonko bwiwe. Mwumve ngo infection ni ibungwe ry'urugo. Mwumve ngo infection naho n'izindi ngwara infection ni ibungwe ry'urugo uko rishingira mu bumwe bw'umugabo n'umugore. Soit rikazana bwishi ubushake bwishi cyangwa rikagabanya. Bisigura iki rero? Iyo infection imezuko ushobora kuyivurisha kwa muganga ntikireka by'ukuri bakaguha ni statine ovule bikanga. Kubera iki? Ubwa mbere baguha ni statine ovule. Wowe ukigwara infection hagati yawe n'umugabo nta uzo wanduje wundi.
yani statine ovile umugabo barayimuhaye ntayinyoye cyangwa yigumiye ku nzoga byaba ngombwa ko umugore ariko afata imiti mutabirana kandi mutamaze kwabirana mwese mukayifata mwese bwira mwese yica ko gakoko muriho uwifashe nabo bakwegera uwundi cyumvikana ko ari ikibazo icyo ni kimwe icya kabiri byasaba yuko ubundi na statine ziri mu byumisha muri ya periode umugore ariko afata statine kuko ni imiti iri vaginal bacisha mu babwira ndeka ni Polyginax mbona impamvu bazikuye sinzi umugabo nigeze ngo ati niko ari Polyginax ikatagisohoka ubundi ni kibazo ibintu buke biramatanye n'ibintu spirituel ibintu byo kwa muganga nabisobanukiwe maze gusoma muri biya ngasanga aho Imana ivuga ngo ni muwe itegeko ry'umuganga yubahigwe icyubahiro ciwe mugabo naciye kora ngo cemera atari Uwiteka yemeye ko cemera kandi Uwiteka ari atari wamugishije ku kazi ko yiza amashuri so niki rero ya infection igushira mu mutwe ngubwo kumbura umugabo ari karanyabira neze kuri umugore usanga witabagura ntaco togira umugabo ntaco togira girene mukemu ariyo n'abantu mwuma gushikaho mubona umenga imbere ko mwabiranamo ari ibindi bintu mushobora gukoresha ibyo ni bibi gose muba mwamaze kwirukana umutima w'Imana k'Imana ni wayibwira ngo turi mu bumwe ngiye kwa bintu gore hamagwa ibi mu munezero gushikaho murondera amate cyangwa amazi ngo mukoreshe nicyo kunda ubundi urugo rero rwabaye ikirimbiro ry'abadayimoni rero ngomba nkiwe nkubwiroko sibyo kubera ko urugo ari umugambi w'Imana uri umugore ukagomba kubaka urugo n'abakobwa mu byumve urabwira Imana uti nigenda umutima w'urugo oringa te umutima ukora amasaha yose kuri yose kandi hari ibihimba kandi umutwe hari igihugu uruhutse usinziriye umutima nusinzira oringa te nimba mugomba ko ingo zimera neza nimuzoshingire ku butware n'ubwenge n'ubwitonzi bw'abagabo muzoba muhuvye muzoba muhurudutse shingira kukwihangana kukugira ubwenge kukuba inshigwa rimenetse ku mugore ndababwije ukuri ico kitiwe genda usenge isengesho rivuga ngo Mana narivuje kuko avuze ngo yarivuje naco ntakoze nkora kwikiza tsokora nukuvuga jewe naco ntivuje mu bintu nagwaye nibaza ko byanyiciye umwana w'imfura bo byabaye somborotso kuko ugupfa ku mwana wanje koko ndabifite bwo bamya bwishi w'imfura hage nabonye nigeze kubwira ko ashaka kuba yishwe n'ijambo natsinda umukobwa kuko naratuye ati Imana kugira sinzogucumureko sinshaka kuramba umfashe rwose niyo mpamvu bufise ubwanya bwo kuzoramba kidambo naragitanze ntabishatse ntabihisemo nagiye kubisobanukirwa uzomfashe nyuma y'umwaka nkora umwaka wose ngico Mariya ababyeyi babone ko bambye ndifura ucunde gutsapfura upfu nzopfa niwe uruzi mugabo sinzorindire kuzogucumura ko kuvyo kwina isenze nk'ikigoryi kuko intore ziraramba niko Bibiri ivuga niyo mpamvu jewe ndatinya ibisabisho ndabitinya jawo nimubona sindabahenda byabaye ngombwa ko no mu misa mbanza kumviriza buri kintu kimwe cyose byo patira avuga buri kintu kimwe biba ngombwa ko nsesangura mbege bariko barayezagira ukaristiya kugira ngo ni kumuro wa Kristo y'amajambo bavuga mu bwoko kuko ari umusaseredoti avuga gose n'utavuga gose wamenga Imana yabireretse umusaseredoti nacengurikana imisi kuri YouTube acara bivuga kujya ko nubahezagira aca bivuga aho tuva cyangwa ajyaye nyene yakira manika nkukuye natwe bagira batuzane tukatuje gusangira byabaye ngombwa ko buri kintu kimwe cyose ngikurikirana kandi cyo nzosanga kitanditse muri Bibiri sinzocira ubanza ugikora mganzocina ubanzogiha umugongo kandi atawe dushwanye kandi nawe urumva atawe dushwanye no kuvuga iki rero kubera iki ibisabisho biravuna sanze hari ibintu dusenga hari ibintu dukoresha abadutanze imbere barabikoresheje mugabo tugasanga Imana yarababazaguye biremera Imana avuga none nzora mbanzagura hona basara ngo barabazaguye none izoriza kudutora Mesopotamiya no ubu turi muri Kanahani ntabwo izoriza kudutora muri Uriya kandi Simeon to Ibrahimu no ubu turi muri Kanahani nuvuga rero ico gihe nuvuga jewe ikintu cyari kineye mubabara ndibwa nani mfise ikibazo mfise ndayimana wa mbere mfise Mana yambwico nuwo munsi ndifatana niriwe kwa muganga mu Kibimba Igitega amavuriro naraheto nta miti ntari naranyoye ba Polyginax ovile yaragikora 2010 nungira zirakora ntabyo nzi mugo ni statine kwatugira inama hari umugabo yemera kayinwa nawe hari igihe yanka hari igihe yayica nanje nkayinwa jenyene nkabura amahoro ugiye gupisa kwa babara
bijya bintu bibuza amahoro kandi bibuza n'amahoro n'urugo gushikaho umugore hari igihe kenshi yafise infection bati man umunsi biragenda gute mu gihe kagira gahinda icyo kitiwe rero jewe nagize imana sinagize intima kwa bigo umunsi ukira infection mbabwije ukuri nabwiye imana nti kuko n'umugero ugoye kuva mu muntu nabwiye imana nti ngiye kugura ibinini nta muganga mpima sinzongera kuja gupimisha umukoyo wanje sinzongera kuja kugira ngo bagire bijya byo gupreleva marikide vaginal na ndasozereye ariko ndashaka kwiyinfection mvako kandi burundu kubwa nawe utandukana n'umugabo urayigumana kandi mba wayigwa afise umugabo ukayigwara umugabo cyangwa muri kumwe n'umugabo ukayigwara atari nagenda abwire ko bikubera ibintu bibi cyane mbwira imana ngiye gukora iyagde nzona binini nogere nywa amazi sanga nta binini bihari nonywa ngo bigize infection ndavuga nenga ibinini byo gusinzira ngirene njangura ni statine ovile ndavuga ubu nta mugabo turyamana bisigura ko atawuzongera kuntera umugera mugabo naho hari haciye imyaka myinshi nafashe iyo miti n'ubundi byongera kugaruka ndavuga atariko niburi imyaka 2 cyangwa 3 nongeye kumva infection nzoheza amenye ko hari indi acte prophétique nkwiye kugira mugabo natangwe gusoma Bibiliya ndagenda ngura za statine ndazibuze ndavuga ati sawa nafashe 2 icya kabiri kirakora mfasha amazi ngiye kunywa amazi ku rwego nzo mililitiro 3 ku munsi uko nzoyanywa sinkuze nzorya bike nywe byinshi ndavuga ati ngize amapfungo y'ibyo kurya byo mu gitondo nzorya saa 6 ngenda mu ijoro sinari ndabibuze ubyumve ngo sinari ndabibuze kuko nari mu barabo naho bazoteka iki ya mirete yabo byapfuye nabi ko bafise ibyo kurya birenteje mu gitondo saa 6 no ku mugoroba nkose baba bafise organisation yo gufungura neza cyangwa makuru y'amazi ariko mbwira imana ko mukuyano nzokoma ndayenwana ni kindi kinini nari kwivurisha muganabutse barasanze bitabahi wawe barangamburukira pe komiti uvuga je ndabandikiye imiti je ntibwira bambuze imiti yawe no ubu uye nigeze kugwara umugongo ndabwira bagende kundondera diclofenac bace barabura comprimé bamajirire gusa nawe bimenga ino digerire ntazihari nawe ngira indi acte prophétique no waraciye imyaka 5 sindongera gukabakabwa n'umugongo naho nokora ibintu bingana gute nubwo rero ngana wari watewe n'uburubundi nta bumuga bw'umugongo je narivise ico gihe n'uyu munsi aciye imyaka 6 n'uyu munsi infection ndabaza ni wovuga ngo ryarenze ngena ngo genze ngira ngo biki ni infection ndabaza so genda nimbuze kumaze kwivuza sa neza gawe rwanda n'umugabo nawe nyene ikibazo cy'iragte prophétique ngira kuri wowe n'umugabo undi infection ikintu kibi cyane genda usenge infection yisenzira kira ndabikwemereye irakira yigeze kumfuta ndi muri Oman ndavuga nti Imana yo mwijuru ngishikaye just ngishikaye ndavuga nti Imana yo mwijuru ko nisangije twari tubona bimwe bavuga ibintu nibiki ndapfuye nibuka imabaro nagize yayo nibuka iki niki kuko je yarambuza amahoro gose none rero genda mu izina rya Yesu Kristo ugirene unywa ayo mazi menshi ugere ku rwego umvura gupisa kenshi nimba ari uba barugiye gupisa izoca bihera nimba ari irya uyagaza naho nyene birahera nuko rero bana rero nyene amahoro igumugisha kandi infection yo kwiyagaza abayigwara Jesse yo nagwaye mugabiri muri bimwe bigutuma ukora iby'Imana yanka kubera iki hari ibihimba bibiruhuza bitagenewe guhura kandi beshi mwisanga muri kwikinisha mu byumve rero ko ari ikintu ari umuvumo infection genda rero mu wikoze ko muzina rya Yesu Kristo gusa maze musuzume ko mwivuje kuko urumva ko aragakoko mu bundi bukoko ni ukijyo ni jambo ni mukisavuze ati Anita waratanze inyigisho ivuga ingene umuntu formule umuntu yokoresha kugira ngo yibohoze ku izina giwe canke kugitigira avuka ko yibohoze ku gisoko kibi muri rusange none nk'umwana atazi uko yavutse igihe usanga mama we yarakubyaye ntuzi ngo papa nawe yaramaze kubyara bangahe ntuzi do ugasanga nk'ubu mama wawe yakubyaranye n'umugabo afise abandi bana canke papa wawe yaguteye inda ku mugore afise abandi bana canke ugasanga
muri icyo gihe ikintu ukora ni iki ubundi Bibiliya bitanze neza mu buryo nta mwana n'umwe atahawe umuhezagiro canke umuvumo nta mwana n'umwe atatuwe ku ikintu kuri Yakobo nawe twarabonye yuko ari Yakobo ibyo yatanze ari mu buryo bw'umutima sibyo ni mu buryo bw'umutima muri bwa buryo bw'umutima rero bwa buryo bw'ibitekerezo ububwirizwa kwigwana ko ukagira preference ukagira icyo uhisemo kuko Rubeni mubona ko yatuwe ko kwameze nk'uruzerezo zigizene atazigeramba mugabo Musa kubera umwete wa Rubeni kwibwirizwa kwa Rubeni mwibuke ko Rubeni yari mu bazogirane mu bazogaruka mu bazobanza kujabuka muri Kanahani bakagwanirira bene wabo hanyuma mu nyuma akaza gufata intara yino Igalahadi akaba ariho yicara Rubeni na Efraimu niryo banga ryabo nuvuga agize ubutwari bwo kuja kugwanira mwene wabo burya ni watwaye umurage wo kwa Aburahimu murazi ko ahinda yabukuru Loti kandi ari Aburahimu yari mu muhamagaro wari Loti yategeza kwihangana gatora ibisigaye hanyuma kandi yongera yumva amakuru yiwe ko bamunyaze bamubabaje akongera akagenda akamugwanira kandi ataragira muri Kanahani yiyo nuvuga biba bisaba yuko uhagarara nk'imfura biba bisaba ko ikintu ugezeko ukoresha ubwenge niyo mpamvu sibyo niyo mpamvu Musa yabwiye Rubeni ngo urakaramba kandi urakagwira biba bikwiye kuyoboza Imana inzira biba bikwiye gushyira ukuri gushingiye gushyira imbere ukuri gushingiye ku itegeko ry'Imana ibyo biba bikenewe nibyo biba bikenewe biba bikwiye yuko utita ku mibabaro y'ababyeyi bawe utita ku ngeso za mama wawe ibi ni byawe n'abana muvuka muvukiye mu cyaha Dawudi yaravuze ngo muryamawe niwe yasamiye ngo ariko nagumye niteze kugira neza kwawe mukama nkiri kuri abazima hari amajambo jewe matanya basi kugira niyubake jewe nyene bikwiye kutavuga ngo mama na data babanye kubagizene no kavuga utari ko mfise intego y'icyo nzogera ko mpinyuze cyangwa mvuguruze byababaye koko byabateye mu babaro natwe biduteza imivumo n'imikoshi umwana wa kabiri rero Musa niyigeza amuvugako kubera iki yarafise uwundi murage kuri Yakobo wewe rero ububona ngo kandi uwo murage kuri Yakobo wari umatanye n'uwa gatatu kuri Levi yavuga ngo Simeon na Levi basa umwana wa kabiri n'umwana akunda kwiyunga hitanwa n'iby'abandi muri uwo guhitanwa n'iby'abandi narabesiguye muri iyo nyigisho pe ndabasabye muzona somo muyumvirize nejo niyo nahatse kuguma ndabagarukanira bwabo sangaro zine nawe yabahaye izindi zakera kuko ejo namwe narose ko bigisha nta namwe byari bwambeko nariko maziko yakure byamfasha akanya kandi njana buri myanya yo gukurikirana amazamu yanyu kandi byari ngombwa nukuvuga iki rero ububwiriza ugira amatsiko kuko Simeon Yakobo niyigeza amuvuga ko ikintu individuel kiri personnel no yamuvuze ko amatanije na Levi kubera iki yiyunze na Levi bagisikemu bakora ikizira Musa nawe ikintu yakoze n'ingiki nawe yaciye areka kumuvugako vyumvikana ko kiba kenzera ko wiyunga n'ibitekerezo by'undi ngugendere mu myanzuro y'uwundi aho ugendere mu itegeko ry'umukama kuko Simeon niwe yongeye mu gitabo cy'iki cy'abacamanza kuja gutabara kandi yunga na nani umwana wa kane ninde na Yuda bisigura ko amashimwe y'umwana adasobanukiwe uburyo yavutsemo ashingira mu kubaha kumvira itegeko ry'umukama kandi aratogwa kagera kure ntiwirabira mu gisokuru ca mama ntiwirabira mu gisokuru ca papa no wirabira mu itegeko ry'Imana ukavuga ati ko mama yambyaye ishushu si ngombwa mbyara ishushu ko data yataye mama si ngombwa unanye nzotabwe bivaye n'icyo uburi urumungu uti si ngombwa nanje nzota umuryango wanje umwana wa kabiri n'umwana wa 6 mugabo abihisemo uwo mwana wa kabiri iyo yiyunze akagenda mu bisokuru byiwe akagenda mu myanzuro y'abandi bantu akagendera mu byo bamubwiye gabuyoza ku mutima arakubitika keshi no kuramba ntaramba
niyo mpamvu wewe uburyo bwose wavutsemo umwanzuro ufashe uwo mwana yavutse muri ubwo buryo yavuze ati ngiye kubaka urugo rwanje nahura n'umugabo w'umugome yibuka ati ndi imvumyi yivuga ati navutse uko akavuga ati witeye kunyubakira urugo hari undi mugore bakubiswe ikofe rimwe akaba rutayagiye wavuga ati sawa reka iri kofe ndarimire n'iryo mwibanga mugabo ndaribyaza umusaruro namire byamura urugo bashi Imana igacimuzamura vuga abari umuntu agendana n'imyanzuro hari icyo wowe usigaranyemo tacho usigaranyemo urongera mbazi kandi nubinyandikira ndaja kubivuga aha undi mugisa avuga ngo mwaramutse neza mwana w'Imana nzima komera udukomeze natwe mani guhumugisha gose n'ijambo ry'ubwenge kandi ry'ubutwari ikibazo umuntu yomenya ikigayiwe gute yokora iki kugira ngo ayigereko hezagirwa mama wacu ubundi ikigayi y'umuntu ni iki n'umuhamagaro w'umuntu kuko iyo ushobora kumenya umuhamagaro wawe bisaba kuba intwari bisaba ko uba wewe utazempera utajuragirika nk'ubu uri umukobwa uhora mu rukundo uhora muri copinage ntishobora kuba muri ikigayi yawe ntibikunda uzokwamana rogre uri umukobwa wumviriza ukaba ufata shuti umwanzuro w'igitekerezo cy'uwundi biragugora ingene ugera muri ikigayi uri umuhungu uhora dogira umuntu ahindagurika atazi kwihanganira mu bintu ni nkabijya naho ndabibwira abakozi bakora mu nzu canke abandi twahuriye muri ibyo bihugu by'Abarabu nabwo ati iyo umaze kubona ngo hano baguha akazi kenshi uzi neza ko wafatanya umushahara ku by'ukwina n'umwe akorera umushahara nk'ukorerwa mu Burundi igikunda make yanyu mukorera aba ari menshi ugereranya nayo mu gihugu kandi uganje nawe wo kwinjiza sibyo ntucu uvuga ngo wagereranyijwe nayo muhugu ngo wegeranye n'umudepite cyangwa wegeranye n'ikihoya ayo wewe wo kwinjiza wari inzu jaye sibyo cyari cyo byatumye ngendayo nararuye ati ku kwezi membwa cyo gihe warashaka je nagiye membwe 800 mugabo ni ko $1 burya ryari hasi kuko naho nahindura umushahara nageze ku rwego batanyongeye nahinduye umushahara usanga ni membwa $1,800,000 bamaze kunyongeraho usanga ni $2,600,000 bisigura iki je naro ati mfise credit y'imyaka 7 bankata amahera 110 zose hamwe nkari abantu merane nkavuga ati burya buri kwezi nshobora kuriha tranche yo muri banke nasabye ideni nkagaburira nkambika nkanezereza abana banje nkongera ngakura kwindi tranche nkariya abo mfitiye amadeni ataraya banke kandi nkaronka icyo mbika ndavuga ati rako nidadira kucura cyuko ndo mwarimu kazi na mwari rya katari ngombwa hari nabandi benshi babyize kandi mwari rya kwata musaruro ngitanga kuko na munyamibabaro bugira umunyamibabaro ntushaka gutanga umusaruro ndabona naja kwishura igipolisi kikanyirukako aho rero ndababwiye hari gihe mwitwara nk'abantu batagira amategeko nawe nabancibuka yana waye nkimwibuka jewe gombye ukamfunga ndogiye kumubaza mu polisi iyumvira nk'ubura umupolisi w'igihugu ujejwe umutekano w'abantu urabizi ko abana bigishwa n'abana b'igihugu jewe nzobabwira ukuri kuko nubundi Imana itanshizeho sinobaho kandi nitutaronka abarundi kazi n'abarundi mwisobanukiwe hari gihe muzanga gufyonda igihute kandi byari ngombwa ko mugifyonda kugira ngo agirene kugira ngo hazo wundi mubiri mushasha buri inko urugumiye ruvuwe nabi niyo gokira haboneka inkovu kandi inkovu ibyimbye mwisho hari gihe bakushira mu rundi ruguma bakakubaga so muze mwemera ko tuvuga ukuri ukazwana umupolisi muzima ingabo y'igihugu uwamutumye wese ntawonzi ariko nimuza mushugwa nk'uko umenga muri nyamaswa niriwe ndavuga izini yariyo ndababwije ukuri uzogira ingwane kuko ari kimani zo kudira kwibwira ati wari ufite ubwenge Natana agiye guhanurira Dawudi iyo abikigorye gatambwe ati Dawudi wasambanije mukawura wongera wica uri Imana irakwica nawe yatera mwica ati jambo ryawe ntiringereko mugara araja mucira umugana arengenga uri mu ishuri uri kurigisha kazubona umusirikare muzima yiyunze bamu mupolisi muzima yiyunze n'umwana gihugu araje ni dete ngo aje kugufata gukora imbere y'abana nukuri pe nimbatisha uwo muntu nimbatishe ngo asesa amaraso uvuga uti nabo banangira ariko arabica urigihemo kandi mwisho bizogukurika bikurikirana n'urubyaro rwawe utabyihana byo nibyo murenza ko mugasangira byo nibyo murenza ko mukarira imbere Imana byo nibyo murenza ko ngo umucungerezi w'umutekano w'igihugu ari we wawusenye genda uhagarara ahantu dabora je ndi ku kazi
nari mfise inzira zibiri zonyene zo gutaha. Iyo c'amajyaruguru ntayo nari kubahuka nta n'abacaye. Yindi nzira twacamwe yarimwe nari kundindira ku ikaburimbo hari mpaka ambone vuga ati ndicenda kundiye ku ikaburimbo bwakunsanga mu ishuri agaparika imbere ya date imbere y'ishuri ngo afise mandadame iyi kweri deni ry'amafaranga Imana nayo mu kubasuzugura uwo muntu nawe mupfunga ntapfungwa nk'uko ubwibaza kwapfunzwe ugasanga baguha 10,000 kugira ngo ugenda niyo mandadame nibyo kuyigendana niko kandi koko afite amakosa ukeranya amafaranga mugana afise amakosa sigavunya abandi ukiri wande amafaranga azoyariha hama zokongere kugira agaciro bamugira ubwenge umuntu ariko aregisha si umwana yishe surasizanize abanize inzoya abishe abagabo n'abishe abagore abishe bariko baratembera mu gihugu c'amahoro mu gihugu c'amavukiro ugacuza umuntu ariko arigisha ibi ndiko bibabwira kuko byambayeko ndiko ndigisha kwazobona date n'imbere y'ishuri muri sese yanje nta nukundi ndati nje muri port nta nukuntu warabuke bukati ngwana nta nukuntu wara muri direction ngo yinyereka yamana naho ndamujana naho ngiziki aho nabagabo babiri ndi umukenyezi nambaye ibitenge ndaberewe ndiko nigisha abana motife ngo nideni ry'amafaranga yaguze Kristo namwe murako mutazogura ubugingo Ibintu jewe nibuka nkumva mbabaye nkavuga ati mbese ab'Imana yadushize imbere bobo n'abantu n'ibigugu n'iki byagenze gute ariko iyumvira ndiko ndigisha kumbura mfise siyansi ya sayine iyo hagati niki abana baraja muri pose ndetse n'icyo ndanataha inzira ncamo ni ya yindi naho no kwiruka sino gusiga ufite inko naho no kwiruka sino gusiga ufite déplacement ariko mubabaro n'ikindi cya Imana imuyereka ikora igisuzuguro kwe ikigayi yawe no kugenda ufite ubwenge buri kintu kimwe cyose ukoze ntuzubivamo ntuzubita ntuzubigiramwe ubugome Imana ikiguhezagiriramo icyo wumvise udakunda ukiyaranje ukakivamwe atabugome ufise ukarondereza mu kindi ushoboye nagira mbabwira ko ubuhemu buri muri mwebwe bwonyene bushobora kubabuza kwinjira muri ikigayi abandi bose mukora akazi kamwe bagatunga bakagira ku rundi rwego bakaba amahoro bavuga ngo abigisha ngo nibyo kunda kwatunga je sinzo murabaje ati runaka niko ikatita imanza z'abantu cyane zijanye n'imfu ugira ubanza gurupfu n'ikindi kintu avuga ngo shangwa amahera yabigisha ngo kuva ikarusi ngo kaza ngo murambya ndabwo ni mwarasaze nturi abigisha nibo mwaciye ko mugani ubukene n'ubutindi biratandukanye nuba hari igihe ikigayi yawe uba yagadzemo impamvu ikigayi goye kwigisha ikigayi ushobora kuba yagadzemo mugaba kubera kuguma ubivamo kwawe kutararama kwawe bikakunaniza ko ikigayi yawe byaje umusaruro iba ikigayi yawe kubera ikiwe byaje umusaruro bisaba kwihangana ndabakanura kuri jewe nyene nk'ubu je ndi muri ikigayi yanje maze kuba muri ikigayi yanje mba ntekereza guhakarira umuhamagaro wanje gusumba ibindi byose mwibaza ko byari byoroshe Imana nayo mu kugwiza amasambwe mugakoma induru anitagira iminota 10 anita basi 23 ntuyirenze mwaka wa 2023 nenga wari nzohera ntigandeze iminota 23 ku buryo nari nari telefone nama ndiko ndasenga bice bicika kuko je ariko ntushobora kwaduka ngasenga ndiko ndasenga sisuye kugurura amaso gushika meje gusenga ariko nisanga n'isaha yaheze cyangwa iminota 40 kuko je kenshi ndiko nkora ijambo ry'Imana riba riri mu mutima sero ya titre nimwibaza ngo burya nkoresha amajambo y'Imana ari muri Bibiliya cyane riba ari ijambo Imana yampaye rikagomera muri jewe basi kenshi niyo mpamvu ni Imana impaye ijambo mu kurisoma ntabwo wombwira ngo banza tegura ijambo ngo soma oya riba rifise ubundi butware muri jewe nukuvuga rero Imana ikaguma iduza ahubwo imyanya kuko nkisanga nabikoze kandi abinezererewe nkisanga nagabanije imyanya yo kuruhuka kuko amasaha y'akazi ko mu Barabu yabwirizwa ko bayonyene nkisanga hagabanutse amasaha yo kuruhuka mwanga higa kwitiro rizomvuna nkahiga ku bugwayi buzoza mburira ugasanga amasaha y'Abarabu nkora ni 13
13 ni ukuvuga saa 11 y'iwabo n'abambyutse namwe n'abangize ni ukuvuga ngo saa 11 saa 9 y'iwabo n'abambyutse namwe n'abangize izamu rija gusigara akora saa 9 kuko aba ari saa 7 kuri mwebwe tugatubirana saa 10 bakaba bagiye mu musigiti wabo cemuke naje gacemuka mu gikoni kuko ari byikawa ibyo mu gatondo bagenda bafasha ndabirije no kuvuga nkitunganya ku buryo bikunda kushikaho nashobora kubyuka saa 9 ziwawe nkongera gusubira mu cumba nkazasubira mu cumba ngiye kugira ikiganiro ngaruka mu kazi mbwa nkongera gusubiza umugongo hasi saa 7 hamwe ngiye amasabiri nkongera kubyuka ariko bukomeze narifise no mu Burundi nako afise ikimeto cya ikigaye yanje nubwo ibinegeza ko ikaza umusaruro nimbikora neza kubera iki nkure mu buryajya nkure mu negeza ko ikaza umusaruro sinzosaba sinzogera ubwira none ngo hoho urego ushobora kugutunga gutenga ibyaza umusaruro gute mana yanje imana mwe murazi cyarico nuba kugira ube neza muri kigaye yawe wirinda ubugome ukitwara itegeko ry'Imana hama ikintu cyose ushoboye gukora ukagishamo umwete kandi ukagikora neza iyo atari ikigaye yawe ntukibyaza umusaruro nta gikundiro nta byishimo uhora widodomba nk'ibintu bikoreye iki nk'ubu jewe iyo ntigije ijambo ry'Imana ngira nejo hari abatanga bavuga ati nawe nkana itayirwa risigurika hariho n'abakristo mura mubimbwira ngo bureka kwisigura mba numva ndiko ndaka muri jewe mfite umuriro muri jewe kandi iryo jambo Dawudi yigeze kurivuga mba numva kubera ko aba bantu bo muri rizamu n'abahohoteye mba numva ndiko ndaka uba ari umuriro kuba muri ikigaye yawe ni ukugenda utajebajeba utazempera kudahora ubivamo kuba mu kintu washingiye ku rukundo ku mbabazi kwiterambere umugabo yitwa Lincoln Abraham niwe president wengena afise monima n'uyu munsi bakivuga ngo ni president wa mbere wo muri Amerika kubera iki yagaragajwe n'ubuzima mugakaguma kunwa kuri target yiyo ku ntego yiyo Lincoln yarabanje raba ararondera ibyo kudandaza biranka pepe kabisa biranka arane ibyo kudandaza biranka aja mu bya politike ja kwiyamamaza ngo yitoze basaje mu bya politike birumvikana ko ari umuntu yashaka kwakira ubutunzi buri muri we abuha abantu hama bamererwe neza ibya politike biranka ntiyatogwa yongera garuka mu byo kudandaza biranka asarindira garuka mu bya politike biranka yagiye guhenza ibigeragezo byiwe aremegwa aratogwa inyuma y'incuro 9 agerageza wowe yumva icyo ashoboye yumva icyo munezera akumva ari ubutunzi buri muri wo gukora business bwe nikimeze uba ari ubutunzi ufise mugugomba kubuha abandi ariko bibyaza umusaruro kandi nabo banezerwe kuko ishinze boutique ahantu ugabanije urugenda abantu amafaranga bafise bakaza bagatora ikintu bakanezerwa nawe ukagirane ugakura ko inyungu kuko wagiye kubikora handi hano nawe ubuge na politique nuko abantu bayikina neza navuga ngo ni yare domantire nika ko nijuru ifise politique n'indinganizo uburyo Imana yabisize itegeko ry'Imana cyo gituma umupoliticiye yitwara neza Imana imuhumugisha kose kandi cyo gituma Imana ivuga ngo ntuzokwigera uvuga nabi cyangwa utongera utoki ubona size imbere ngo akuyobore ntabwo ari abasaseredoti ntabwo ari bikiye kambere yakavuga umwami umutegetsi bisanzwe nkuko kuko Imana igombye kumumanura ifata we witunganije neza ikakuduza igarade abo muyoboye ikabakunda bakagukunda amukizanga wagizene wamutwaye ariko bikomotse muri kudeta ntibikunda aho Salomo byaramunanice kandi abene gihugu baramukunda mu gavyamaza akanyagato ntibari kumutabara niyo mpamvu aho Salomo yaguye hagati y'ijuru n'isi kandi Imana igasifika Dawudi yakozwe kudeta n'umuhungu wiyo icyo kitiwe ikigaye yawe rero birasaba ko ugerageranisha ubwenge ukuri urukundo umutekano n'iterambere rusange just honor kuko ikigari gishingiye mu muhamagaro wawe ari gihugu utumwe usanga uzobukora uri umugore cyangwa usanga uzobukora uri umuseribateri cyangwa usanga uzobikora uyebeye Imana cyangwa usanga uzobikora uri umuganga ico gihe ako kuvura ko kwitoreka amagara y'abantu kiyimvamo cyangwa usanga uzobikora uri umurimo ukavuga utahana abantu barakeneye ibigori biteze mu meza ya naye numva nokora ibintu ngaca imigongo ngirane nkavomera nkagira amayirigasiyo nkagira iki gushika abantu baronka isenzo ukabyaza umusaruro iyo ni ikigaye
nuva ni ikintu uba ushoboye gukora ukakibyaza umusaruro kandi kigakundwa cyangwa kikagirira akamaro abagukikije. Byumvikana ko hagiyemo ubugome, hagiyemo kwikunda, hagiyemo ndenzarugero wankirika mu mwanya mutoya. Umwasi wa ikigayi ni guhora ubivamo. Umwasi wa ikigayi ni kutihangana. Umwasi wa ikigayi ni kutagira imbabazi. Kuko hari igihe biba ngombwa kunyagwa ibyawe kubera kutagira imbabazi. Akaroni Abigayi na Nabali, ya Nabali umugabo wa Abigayi. Yongera avuga umukristo ngo gira amahoro akashya. Yego imenga ibi ni iby'umuntu. Icyo ukora kugira ngo ugere kuri ikigayi ni ugutunga umutima utunganye, ugakorana n'Imana. Mu byo ukora byose ukabwira Imana sinzokurenganya. Mugana umpeshe umugisha muri iki kintu ushoboye. Nimba uri umushoferi, nimba uri umurimyi, nimba uri umworozi, ushaka kumbaza ngo ushoboye gukora byose nawe. Iyo ushoboye gukora byose ni impano Imana iguha. Mugabo hariyo mwo bimwe wagenewe gushiramo umutahe kugira ngo ukoreshe abandi, winjize abandi muri ikigayi. Nk'ubureka ndaguha akarorero. Jewe ndi ikigayi yanje si yugukina amafero. Ikigayi yanje kubyukuri kandi mbifitiye ingabire rwose. Mbifitiye ingabire. Mugabo ndababwije ukuri si by'Imana ishaka ko nkora. Ubundi ikintu nasobanukiwe ko Imana ishaka nicara ahantu ntuzi. Nicare na Bibiliya, sengera igihugu, nisengera ubwanje, sengera imiryango, ndabigisha. Gusumba ko mumbona kumbonesha kure ngo mama komera Kristo ni muzima we, nukuri pesa umuhamagaro waje. Niyo mpamvu na prefeye uniforme mu muryango. Biratandukanye. Kandi filme nazo ni uburyo bwiza bwo gutanga inaye. Mugabo si ibintu vuga ngo nzoguma nkina. No. Ingabire Imana yasize muri jewe. Ububasha Imana yasize muri jewe. Nugu kwiyicarira muri studio. Ningusaba ikintu ngukorera urukundo. Ngukorera umugisha. Muri studio komera Kristo ni muzima. Uzomenye kutavunya amaboko. Rwanda y'umugisha kandi uzomenye ko umugisha nakwatuye kuzokubaka. Ndabibabwiye ko nabisomye muri Bibiliya narabihawe. Muhamagaro wanje sinuko kuvuga ngo muraje ngo ndabakire ngo muto ekape. Muhamagaro wanje sinuvuga ngo ndagiye ingozi ngo ndagiye ngo ngiye kubara ekape. Muhamagaro wanje ubutunzi Imana yasize muri jewe kandi nubw'igihugu nubw'isi. Nugukwiyicarira ngaho umwanya Bibiliya, ngaho umwanya w'iki gusengera amazina Imana yasize imbere. Gibwutse ngandikira ukabona muri WhatsApp yawe ndahageze. Ntuzobifate minenegwe ngo niyanita ngo ni sympathy yamaye ngo niki. Rero nimbabwira ngo nimugure climatiseur muzomenye ko nubu hariko harashe. Kandi kibi ni ibyuma bica bisha kugira ngo amajwi yanye bashikire neza. Amajwi abashikire neza. Ntuzobubure no gufata. Okay, amari jana canke 10,000 canke ndetse no miliyoni canke ibiki birungitse kugira ngo bikoreshe gikorwa kuki nikuvuga ya climat tempéré uko nzopfukamira Imana ikizibuka. Abafisa amazina muri cyo kintu cyabaye ariko sina climatiseur gusa ni buri kintu kimwe cyose. Ni buri kintu kimwe cyose. Namazi yawe uzohashize ngaha umenye kuzobyaza umusaruro. Ngenda kubwire ko ushobora kurya ushaka kuvisa 100, 200 ushize ahantu hari ukuri kwijambo ry'Imana. Niyo nzu y'ububiko ubundi. Singoro no. Inzu y'ububiko Kristo niyigaza ivuga kandi yigaza ikabakaba kubera iki? Kristo yari yarabwiye Petero amubwiye ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Avuze ngo bavuga ko ndinde. Hari igihe yari karatanga umurage. Ngo bavuga yarajabutse Sidoni. Ngo bavuga ko ndinde. Ngo bamunguriye Eliya. Ngo baninguriye Musa. Ngo baninguriye umwanuzi ahita abandi ngo namwe kubwanyu ndinde. Avuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Kristo arabwira Petero ngo si wowe w'inyama n'amaraso. Oni data biguhishuri wari umwuka w'Imana umaze kuza. Naca Kristo yakoreye Munyasamariya akazi mu kumuganiriza ku iriba ryahoze iriba rya Yakobo. Ku iriba ryahoze ari rya Yakobo. Nuko Kristo ntashobora kuvogera umutima wawe ngo agukoreshe icyo data adashaka gukora. No, niyo mpamvu Bibiliya igihuza n'ikintu biba bikenewe gukora muri uyo mwanya kugira ngo uhabwe umugisha n'abagukikije bagira amahoro. Kristo arabwira Petero ngo ubibwiwe na data ubishuriwe na data. Hari icyo data duhishurira kugira ngo isi itabagwe. Kandi biri mu mpande zitandukanye.
kugira ugere kuri ikigayi yawe uba uri intungane mu byo ukora byose mu byo ushoboye ube uri intungane ntiwijyajyanye ntiwibanire ntujyajyanye imana ntubanire imana ibisigaye imana izokubaka kubera iki iyo utajyajyanije imana iguha umugisha urenze ku buryo gutanga ataco bigutwara iyo utibaniye usaba imana uko byumva ubu ngubu ntushobora kuba uri umuntu yicaye ukatura ugasaba ikintu imana uvuga uti none nk'iki ndiko ndaranka jewe nabwiwe n'umugore nibyo vise no kigera ko gute ariko ubutunzi bw'imana n'umwuka w'abazima mureke bubabeko ikigayi twishika ko gute nidutunga imitima itungane y'Imana rwose aha kasozerere nga abandi turasubira nyuma ngo gira amahoro Acacia Love Anita twese nawe amahoro kubeko umukobwa dukundanye yarose abona aryamye aza kubona ndamufuka ishuka aza kubona bandondeye kuri phone ndabyuka njya kwitaba umwandondeye byo babisiguriye iki uwo n'umwuka w'urupfuka uwo n'umwuka w'urupfu swat urupfu rwo mu mubiri canke urupfu rw'urukundo rwanyu gutandukana kwanyu kubera iki yararyamye ntiyabona ko muryamanye okay urazana ishuka uratora ishuka uramufuka hano umuntu bafuka ishuka urinzi wana umuntu agufuka ishuka seke atambaraga ubugifisi bujyana nabwiye kwitiro ni provisoire y'urupfu umuntu asinziriye okay hanyuma aje gufuka ishuka acaja kwitaba uwumurondeye kuri telefone ubundi ndasigura communication yawe n'Imana cenda byuka njya kwitaba umwandondeye umva nukuvuga kigufuka yaciye yitaba telefone ajeja kwitaba umwamurondeye byo babisigura iki kwitaba umwamurondeye ni nkukuza guhura n'Imana kandi murazi mbe muramaze kubona ko hari impfu mu misi zari zigezweho ubu yengira ko birapunguka namaze kuronga abantu benshi batangiye mitwara ko bakurondera ku telefone ngo hano ni ngaha kwiremba ugacunyika ntibazokongere kukubona ukundi mubo ko ari mu butandukana ariko rofete yuko atakintu cyo kuvuga ngo mu nyuma habaye ibindi nimba indoto yageza kuko umva indoto ni ngufi ubwira Imana uti mpindi ndoto hari gihe mu nyuma uzoje usanga wa Mungu umwe yagiye kwitaba ku telefone yaciye asanga ari uwo bagira ubugeni akanamubona ati naciye asanga ari umukobwa ameze uko twaje tugira ubugeni izo ari kimenyetso cy'ubutandukane bw'urukundo rwanyu hari gihe uzoje usanga umufutse ishuka haciye azunda mutora kwikinga aramutwara cyangwa yaciye yisanga yashuka yindutse mu ikanza akaba ari mu bugeni n'urupfu rwo wa mukobwa rwo kuva mu mubiri ngamumve ko ari ubutandukane kuri mwebwe kandi indoto niyeze saba Imana yindi ndoto saba Imana yindi ndoto indoto niyeze ariko wumve ko mwahamagawe n'Imana uwundi afukafutswe n'umugenzi wiwe ikindi nacyo gishoboka sibyo gufuka ishuka ni kuvuga we yabirose umufutse ishuka ikindi nacyo gishoboka nacyo nyene kigaruka kuri bwa butandukane bw'urukundo kuko indoto yawe kabisa niheze muje gusaba Imana kandi ari Imana iguha indoto ugirabe kuca ubwenge ikiguha success ntuze yayo urukurikirane rwayo ni kuvuga ikindi nacyo kiba okay nuko umukobwa ashobora kuba ari mu ntege nke ari sinziriri ari raramiye Kristo yaravuze ngo abana bisi barakanangwa ariko abugingo murasinziriye nabona icyo kwibohoza nabona icyo kwikuza ko aratekanye nabona icyo gukora kumbure yaganye Imana kumbure nasenga kumbure nabona imivu muri mu muryango wabo kumbure ivuga ati nifitiye fiance gusa mugabo ari jajaye uwo n'umukobwa ari jajaye kumuvuga ishuka niki wowe ni nko kubikema ukavuga utuko Imana yabikoze ni nkukundi ugasasirira ko gafukerera ko gaje kwisanga yivutse ishuka avuga ati wow mugabo ufukereriye ko nticari gihe cyo kuryama Imana inzi bigwa mu ndoto icyo kitivo rero nawe kwa kumufukerera ko Imana yakubwiye ati ahura bizi kwacuja kwitaba telefone ni wagarutse ngo muha makuru urumva ko nawe ari ugiye gupfugiye go hano kubera iki
ugiye kwitaba telefone imana iguhamagaye mu telefone uko nyine weje urumva uramufutse ni ngo yakujya Paulo yavuze ngo wimatanye na Maraya ceka Maraya kandi wowe wimatanije imana ni wowe itangura kudiha gusomba wa wundi imana iri kibona umunyisirayeli agiye kuva mu buja bwa Misiri yaramubwiye ngo waba uzohasanga ntuzokwimatanye nabo ntuzoshingirane nabo ntuzosangire nabo niyo mpamvu Simeo Levi na Yuda bishe ugwagashinyaguro abene Sikemu kubera bari bagizene bari bafashe ku nguvu Dina bakaca bashaka kugirane ngo bashingirane maniranga navyumvise iyi ndoto rero ganimbi impande zose wisikuramo nimbi kuko nakubwiye indoto yawe nihetse bwira imana itihetse kandi indoto muzoyibibiri naba mushaka nuva umukobwa arasinzira ibyarimwe ntabwo ari byategereza kuba arimo nawe uri gufukafuka urenzako nawe imana yakubwira ngo kuko Zaburi mwibuka ya 50 avuga ngo wawe wimatanya nungu ukibaza ngo mwanye nawe igihe cyose ugomba kwimatanya n'umuntu ugomba gukundana n'umuntu raba nkundanye ndande nimba uri umuhungu ukabuzi kukunda imana sibyo ukabuzi kutajyajyanye imana kimwe muri 10 ntukavuge ngo nawe nzomwamira ibyamwahinduke imana yavuga ati wimatanije nawe ni wazokubuza gukora ibyo nagutegetse kuko biri iravuga mu gitabo cy'amategeko cyo guteka kwa 2 vana biri isoma twebwe muri katolika ni amategeko kigabane 9 no mu kigabane cya 5 ivuga hashiko se mu kigabane cya 18 avuga ngo icyatumye ndababiza gusa ngo nuko ngo bahavura barongora abakobwa banyu ngo hanyuma mu nyuma ngo bakabatesha kuba ibyo nababwiye ngo bakakora ibyo abanyamahanga bakora cyane ngo bagashingira agwa abahungu banyu ngo bagore babo ngo bakazana ubugome babahungu banyu bakibagiza ibyo bategerezwa ni kuvuga raba uri mu rukundo n'uw'Imana ndashaka umwe arishinziriye uwundi nawe ari mukundi kuvuga iki igihe cyose uri umuhungu uzorafashe imwanzuro uri umusore biroroshe gusumba uri umugabo kwari gihe uri umugore ufatwa n'agakiza waramaze kuba muri strategy zo wonde mugabo uri inkumi uri umusore biroroshe nimba uzi ko ari ikintu itegeko ry'umukama rivuga mu bintu uzashingira ko mukoresha umugeni uzoraba ko mubyumva ko bigara muvuga ngo urumva ngo uri umukatolika ngukarishwe n'umupenekoti raba ko muhuriza ku itegeko ry'Imana hari gaba ari umupenekoti nawe ubyacumatana bitahura habwa umupenekoti byo gusenga byo kujya atabone akamaro kabyo gasana umunyedini gusa nawe ugasanga uri umukatolika wamaze kwisobanukirwa uzi ko gusoma ijambo ry'Imana kumviza ibiganiro by'ijambo ry'Imana uzi neza gutaka kimwe muri 10 bikuraho umuvumo urumva yo kunaniza gusumba nuko wowe uri umukatolika kandi muzi ngo pentekote yekadasi idini gyo nusigidi nuvuga rari kintu ngiye kubabwira negeki usuzume kutari kwimatanya usuzume kutari kubikora n'ubu umukobwa ukabuzi ko wafashe umwanzo sinzongera gusama ntuzovuga ngo nuko ari fiance hari Imana ari wo mutegizo bayaguhaye kugira ngo irabe yo kuri kuyubaha fiance akagusarana ndaguhibi ndaguheba utampaye ndapfa ndagirana kugira Imana yakwishingirina ariko ari wo mutego usanga naho wemeye ko musamba ntabwo watekwa kuzinuka umushisha agaca kureka kumuri wari kwihangana amafavere yose yakwimye yari kuyaguha n'inkoni zimukubise uko abamarika baradiha burya abantu bagomeye abandi Imana ikaguha nawe ukazomuha ni ngombwa ngo babahe Porutani bamutari n'abakozi b'Imana nimukwiye kuzamura murasaba Imana ngo babahisha umugisha babagaburira baba mugakoze Imana burya barabirekuriye kandi nabo ntibariye kuriyo kubisaba bari kuriyo kubyakira kandi bakabyatura ko umugisha abo babizanye bagaheza kiko nukuri nawe ubundi bari magiriranire uko umuhaye nawe azoguha umufashije nawe azogufasha umve ngo indoto irimwo urupfu ugutandukana nta neza irimo genda rero muyibibire kandi mwongere musaba Imana igirene ibayishurire ko gushira ubwa mbere ko umukobwa ari umugeni wawe yishuri bwa kabiri
ntuzokwimatanye n'umuntu ngo urumva ngo nzogerageza ngo nyuma oya washuhiye aho badashuhira. Imana izi ibikubereye izi ibigukwiriye, niyo mpamvu mutazihonyezamo ibirenge kabiri, kandi burya gukubitirwa mu isezerano no kugira ibibazo. Izindi ndoto ndazigaruka ko hanyuma, reka ngeze ngaha. Turagushimiye cyane Mukama kuri uyu mwanya mwiza ubwoko bwawe tumaranye nawe. Tugira inama y'icyo twakora tudakenyukira mu byo waduhaye kunezererwamo. Dukure kwiga isuzuguro, umugayo n'agacinyizo. Izi ndoto abana bawe barota bagaragarize mu kuri. Nimbara bazobana ariko ntibabyare, nimbara bazobana ariko ntibamarane kabiri, nimbara bazobana ariko barakananizanya, nimba arabazorongorana umwe akazana karambe nde imivumo imikoshi ubundi bimutandukanya nawe, bahishurira abana bawe. Bahiyindi ndoto ndabasengeye. Umukristo yisabiye gusengerwa ngo akire infection yimukize kukirababaza, kandi niwe mukiza w'indwara z'ubwoko bwose. Aho muganga ananiriwe niho ugaragarira kuri Imana y'ubushobozi. Abana bagusaba kumenya ikigayi ya muhamagaro wawe, bakamenya n'ingene boyihagararamwo neza kugira ngo boroherwe uko bari kose, uko bameze kose, n'abahungu n'abakobwa bawe, n'abagabo bisobanukiwe n'abagore b'intwari, baha uwo mugisha wo kuba muri kigayi yabo kandi bayihagararire neza. Ndasengeye n'abiteze kurotorerwa indoto, uduha ako kanya, uduhe n'ubwo bwenge kugira ngo dusobanukirwe icyo washije mu marangamutima yacu mu gihe twari turyamye. Urakoze nyagora ku ngoma, urakoze mwami w'abami, urakoze mushobora byose. Hembura twebwe ubwoko bwawe, kiza imibiri yacu, kiza imitima yacu, kiza amarangamutima yacu, kandi ineza yawe igire muri twebwe, tubone kuramba no kuranirwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen.